Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News, aho bivugwa ko hafi neza n'umujyi wa Goma umutekano ukomeje kuba ikibazo. Turinjiramo neza turebe uko umutekano uhagaze kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 2026, aho tugiye kurebera hamwe uko situation ihagaze. Ihuriro rya AFC M23 amaginga ya arihanganye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aryongeye gusaba ko leta ifungura amabanki mu bice rigenzura kandi kanakuraho ibihano byafatiwe abayobozi bakuru baryo. Ese mama byifashe bite, bihagaze bite? N'umusirikare ukomeye wo mu gihugu cy'u Rwanda watangaje ko Minembwe idashobora kuzazima nk'uko byagiye bipangwa. Murabizi muri disikuru cyangwa mu byegeranyo twagiye tubahereza, bigaragara yuko n'ubundi ino zone ya Minembwe yasaga nkaho igiye kuba irimbukiro, kuko ryatangiye kuva muri 2017, ariko maginga ya Minembwe iracyari Minembwe. Abona yuko Minembwe igeze igihe cyo gutabarwa, ni mu manika gatambaro mutabare Minembwe, amahanga yose naze abari mu bice bigiye bitandukanye bikikije isi, muze mwigaragaze mukureho urujijo rwa Minembwe yabaye ikotaniro ry'urugamba. Ni munyemerero tuze turebe amakuru agiye atandukanye, aho Muroko wacu Informa agiye kudutaturira buri kimwe, Masisi n'utundi duce twose. Tubonaho no kubashimira tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana na Kigali News. Nawe kandi mushya nta kintu usabwa kugira ngo winjire mu muryango mugari, no gukanda subscribe cyangwa sabone, bityo winjire mu muryango mugari udahwema kumva amakuru atukumbuye kandi yizewe. Ngiye muri kumva kandi yo gukomezanya ni Damien Umugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Gicamunsi cyiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, nibyo urambwiye uti amaginga ya operation zamaze kuba magasi, kandi umbwira yuko AFC M23 igomba koga magazi, kuko nitoga magazi rahura ruva gusenya. Bwana Bizima, ubivuze ushingiye kuki? Ni ku makuru ubona ko amaze igihe agaragara hano muri pariki ya Virunga na Nyiragongo, ubona ko bamaze igihe bakoramo operation ariko basa naho bagiye bazisuzugura, kuko ubona ko akari agace kagizwe n'amashyamba ya pariki kandi manigari cyane ku buso bunini, udashobora kumenya ikiberamo, ndetse niyo wabasha kuba uri uwinjiramo ari ahantu wizeye ko nta mutekano hari, ni ibintu bigoye cyane kuba waturuka hanze ukajya gukoramo operation igera mu duce twose tugize izi pariki zombi. Rero amakuru arimo nuko ubona nyuma yo kusa naho bahindura system yo kubuza abaturage kujyamo guhingamo ndetse no kugira ibindi bikorwa bibajyanamo mu buryo bwo kutagira ngo bazitiranye umwanzi n'utari umwanzi, byabaye ngombwa ko n'ubundi coalition yari irimo ndetse cyane igizwe na FDLR, kuko arizo ziganjemo ndetse zihamaze imyaka myinshi, zikomeje kugaragaza ibikorwa by'uko barimo cyane kandi ku mubare wo hejuru, kuko bakunze kwibasira igiturage gisa n'ikizengurutse izi pariki mu masantere mato hari atuwemo n'abahinzi n'aborozi, aho ubona bamaze igihe birara mu matungo y'abaturage, agasa naho yinjijwe muri iri shyamba kandi atari uko bagiye kuyorora, ahubwo ari uburyo bwo kuyarya bisanzwe. Rero ni igikorwa ubona ko kimaze kugaragaza ko hari umubare mwinshi w'ingabo za FDLR cyane ugendeye ku matungo y'inka amaze kuriribwamo, yinjira ku mubare wo hejuru, kandi habamo research yo kuba bajya gukoramo operation bagasanga ni inka zigaragara ko zabazwe. Rero ni ikintu kikwereka ko M23 yabaye nk'ihanegirija, hima imbaraga cyane zo kwinjiramo kugira ngo harindire umutekano uhagije, kandi ubona ko hegereye umujyi wa Goma. Rero uko FDLR ibayeho mu mateka yo kuva na kera, urabyibuka ko iki gice cya Rucuro cyose kikigenzurwa na FARDC, ko byabaga ari ibigoranye ku gihugu cy'u Rwanda, cyuko wasagaga kenshi bahorana umutekano muke, haba muri pariki y'Ibirunga ndetse n'iki gice cya Gisenyi aho u Rwanda ruhana umupaka na Kongo. Rero ni uburyo bwabo niko bateye, bahorana ibitero shuma bya buri munsi bigenda bibuza umutekano abaturage ndetse bikabangamira n'ibikorwa remezo. Rero nta mutekano batabashije gushyira imbaraga muri izi operation ziri kubera muri iyi pariki, ku buryo
ndetse babasha kwegereza amadifensi asa n'aho agose iyi pariki mu bice bitandukanye, ku buryo habaye hari n'uwinjiyemo mu buryo bamenya kumugeraho byaborohera, cyangwa se hagize igice yinjiramo cyo mu giturage cyegereye izi pariki, ku buryo bidatwara umwanya muremure, kuko ubona ko amaherezo byazaba ngombwa ko bazajya basohokamo bagahemukira abaturage ndetse bakabambura ibyabo, byanaba ngombwa bamwe bakicwa. Rero ni igikorwa M23 yari kwiye kutanegirije kugira ngo ibashe kwiha umutekano ukomeye wo kubona ko ibirindiro bikuru byayo biri muri uyu mujyi wa Goma, kandi ubona ko izi pariki zisa naho zihegereye ku rwego rwo hejuru. Yes, bwana Bizima, rero mu yandi makuru biravuga yuko AFC M23 iri gusaba leta y'Kinshasa gufungura amabanki y'ibice bayoboreramo cyangwa mu bice bafashe. Ibi bikaba byaragarutswe mu biganiro byahuje AFC M23 na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho byabereye mu Busuwisi guhera ku wa 13 Mata 2026. Kuva ihuriro rya AFC M23 ryafata umujyi wa Goma muri Mutarama 2025, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yahise ifunga ibigo by'imari byose byari birimo mu gace, intego mu guca intege iryo huriro kugira ngo wenda abaturage bijundike n'iki. Bwana Bizima, akwerereye muri ibyo bice amabanke ko yaciwe, AFC M23 yabyitwaye mite? Haba hari andi mabanke yagiye ifonda bundi bushyashya? Niko bimeze, ntabwo igihe imaze iyobora uyu mujyi, mu mijyi ituwemo n'abantu bangana gutya ntabwo babaho batagira banki zibasha gukora. Hari izo bafunguye nshyashya, ndetse hari n'izabashije gusa naho zivugurura ibikorwa byazo zari zisanzwe, ariko zitari nyinshi, ku buryo ubona ko n'ubundi bisa naho ubuzima bwabaye nk'ubukomeza, ariko bigenda bivugururwa uko iminsi igenda ishira. Ntabwo bimaze igihe bivuguruwe, kuko ubona ko mu mezi ya mbere, kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize, aho bafataga uyu mujyi wa Goma, ubona ko ubu ngubu kiriho cyane, biri kugenda bisa naho bikosoka muri uno mwaka wa 2026, ko ariho ibikorwa remezo bimwe biri kugenda bisa naho byubakwa, ndetse hashingwa ibishya, ndetse bavugurura n'ibyari bisanzwe bidakora bitewe no kwangirika ubwo intambara yari yabereye muri iyi mijyi. Niyo mpamvu bakomeje kuvuga ko bakwiye gufungura banke ziherereye mu bice barimo, kuki batazireka n'ubundi ko ibice AFC M23 iri kuyobora FARDC itabigeramo? Wenda niyo mpamvu bari gusaba ko babafungurira. Biba bigaragara ko byanze bikunze, niba FARDC idakorera mu mujyi wa Goma cyangwa i Bukavu, ariko ntabwo babura intasi zabo n'abandi bafatanyabikorwa baba bari muri iki gice kigenzurwa na M23, bashobora kujya babona amafaranga bibagoye cyane, kuko urabona ko ni ibice binini M23 igenzura, kandi harimo abakozi bo mu buryo bw'ibanga ku ruhande rwa FARDC. Rero urumva kugira ngo babone uburyo babona amafaranga izi banki zidahari, ni ibintu biba bikomeye cyane, ndetse bishobora kubangamira ibikorwa byabo, byaba iby'ubutasi cyangwa ibindi bikorwa byabo bwite baba bakeneye gusa naho binjiramo. Yes, bwana Bizima, mu yandi makuru biravugwa yuko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza kumvikana na AFC M23. Yaba ari iyihe mpamvu mu mboneza bitewe n'uburyo ki wakurikiranye ibikomeje kugenda n'ibikomeje kugenda bigaragara? Amakuru ari kugarukaho nuko hagenda hagaragara amakuru ko n'ubundi perezida w'u Burundi yabashije gusa naho amaze igihe avugana n'uyu General Sultani Makenga uyoboye M23. Rero ni uburyo ubona ko byanze bikunze, ni uburyo bw'ibanga kandi bwa politiki, bitari ubushuti busanzwe, kuko ibyo bapfa barabizi, ndetse urabona ko hariho n'umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na M23, bitewe n'uburyo u Burundi bwagizemo uruhare runini mu mirwano yose yagiye ibera muri Sud Kivu ndetse no mu bindi bice. Rero hashobora kuba harabayeho kumvikana bitari iby'ubushuti, ahubwo ari ibijyanye n'inyungu za buri ruhande, kuko ubona ko nubwo leta y'u Burundi isa naho yijanditse muri iyi ntambara ku rwego rwo hejuru, ndetse ikageza n'ubwo igira n'inkomyi cyane yo gusa n'itavuga rumwe na FARDC, ariko ubu
bakaba basa n'abamaze gusubira ku murongo nk'abiyunze. Hari kugenda hagaragara ibikorwa byinshi bitandukanye ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bigaragaza ko hashobora kuba harimo gukorana bya hafi na M23 mu buryo bw'ibanga bigendeye ku nyungu za buri umwe, kuko n'urugero rutangwa ni ku mbunda zigera mu 9 zari ziri kuri uyu mupaka uhuza u Burundi na Congo, ndetse mu cyerekezo cyerekera muri Plaine de Rusizi, ubona ko zose zari ziri kureba mu cyerekezo cya M23. ubwo mu minsi itambutse twarimo dutanga amakuru ko hashobora kuba sharing ikomeye cyane ku ruhande rwa M23 baraswa n'izi ngabo z'u Burundi. Ariko amakuru amaze kugaragara nuko ubu tuvugana, nyuma y'aho amakuru atangarijwe ko habayeho kuvugana kw'aba bagabo bombi, izi ntwaro ntabwo zikiharangwa zahakuwe. Ni ikintu rero ubona ko kiri kugenda kigaragara cyane muri operasiyo ziri kuba hirya no hino, kumva ko ari kuba inkomyi hagati y'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi. Ukaba ubona ko n'ingabo z'u Burundi zimaze kwinjira mu bice bya Congo bya kure cyane, ndetse hari n'ibice byashyizwemo ingabo z'u Burundi n'iza FARDC ku bwinshi mu buryo bwo gukumira ko M23 yakwinjira mu bice by'ingenzi yerekeza za Katanga, aho ubona ko yatanze amakuru perezida w'u Burundi ko M23 ishobora kuba ifite umugambi wo kwihuza n'uriya mutwe wa MDKC, kuko bigaragaza ko politiki yabo ari imwe n'ibikorwa byabo. Rero ukabona ko mu kwinjirayo cyane yohereza ingabo nyinshi muri biriya bice by'ingenzi ku ruhande rw'u Burundi, hashobora kuzabamo ikintu kidasanzwe cy'ubugambanyi gishobora kubaho ku ruhande rwa FARDC n'u Burundi, ku buryo byazateza ikibazo gikomeye kuri FARDC, ariko bikaba zaba ari inyungu za M23, kandi ubona ko ibintu biri kugenda bihinduka bijyanye n'uko baba bateganya ko M23 baramutse babonye uburyo bigarurira aka gace ka Sud Kivu, haba hari umwuka mubi hagati yabo n'u Burundi, bashobora guhura n'ibibazo cyane, kuko ubona ko aka gace ari ak'ingenzi kuri leta y'u Burundi, cyane cyane uyu mujyi wa Bujumbura. Bwana Bizima, imirwano iri kuvugwa yabereye Puezero ni gati ki bivuga ko yaguyemo abasirikare b'abawazareno? Niko bimeze. Nyuma y'uko iriya drone yaje gufatwa, uribuka ko yafatiwe muri ibi bice bya Puezero, n'ubundi hakaba hari iyabashije kuyobywa. Iyo yayobejwe rero yaje koherezwa mu gice cyarimo Fotsi, ndetse yari koalisiyo y'abasirikare bigaragara ko ari abarundi ndetse na P5, hakabamo na FDLR, kuko aka ni agace karimo operasiyo irimo abasirikare b'abakongomani ba FARDC bake, kuko nyuma y'aho Special Force ihahuriye n'ibikorwa bikomeye byo gutakaza abayobozi mu gice cy'iyi misozi miremire, isa naho iyo operasiyo itakirimo cyane bikomeye nk'uko byari bisanzwe. Rero aya makuru avuga ko iyi yayobejwe yahise igenda yangiza igice cya defense yari irimo iyi koalisiyo, ku buryo habarwa ingabo zirenga 50 zahuye n'urupfu rutunguranye cyane, kandi kuri drone n'ubundi yaturutse iwabo, ahubwo yabashije gusa naho igenzurwa n'ikoranabuhanga rya M23. Andi makuru agaragaza urupfu rwa Wazalendo ni hano aha ku Gipupu, havuga ko hoherejwe drone yo ivuye mu birindiro bya Twirwaneho yerekeza muri iki gice, ibasha gusa naho yangije Abazalendo bari mu byishimo biraye, bivuga ko hari ikintu kidasanzwe bari bakorewe kijyanywe no guhabwa amafaranga yishimwe mu buryo bwo kubagarurira morale mu kazi kabo bwite, ariko hagaragara ko hagirikiyemo benshi, ndetse hakatakarizamo n'ubuzima leta na koloneli wari usa naho yungirije umuyobozi mukuru wari uyoboye iyi operasiyo muri iki gice cyari kirimo Wazalendo. Gusa ariko aya makuru agaragaza ko nubwo ziyita Wazalendo hano, hari nk'amakuru ko harimo ihuriro rikomeye rya FDLR, arizo zisa naho zigwiriyemo muri izi ngabo zitwa ko ari iza Wazalendo bo muri iki gice cy'imisozi miremire ya Minembwe. Bwana Bizima, saha iyi ngiyi ayagezweho mu bindi bice ni ayahe? Twajya muri Karehe mu gice cya Cyambombo, aho amakuru agaragara ko iyi Cyambombo yabaye nka Puezero mu bihe byatambutse, ari agace kagenzurwa na M23, nyuma y'amasaha kakaba kishubije izi Wazalendo, ndetse ubona ko ari FDLR kuko arizo zirangwa muri ibi bice. Ahangaha byabaye ngombwa ko binjira muri iyi Cyambombo
bateza ikibazo gikomeye cyane kuko nyuma yo kuhagera haje kubaho gukurwa muri iyi defense, biza kuba nko gutakaza intwaro zikomeye cyane, ndetse M23 yabashije kunyaga ariko ihita iva muri iyi defense kuko nta nubwo iyi centre izongera kuyibamo, kuko ni centre yegereye amashyamba akomeye arimo pariki hegereye pariki ya Kabusibyega ndetse n'andi mashyamba akomeye cyane, kuko iyi Cyambombo iri mu mashyamba menshi ya Karehe asatira igice cya Masisi. Ubona ko iyi centre ntabwo ari centre wabamo ngo wizere umutekano wo kuba utaraswa buri munsi, ahubwo icyo bo bagiye gukoresha ubona bahindiyemo system ni uburyo bwo kujya parisi igaruka muri ibi bice bakayisangamo, bakayikuraho iby'ingenzi, ubundi bakongera bakiviramo. Rero uri kubona ko mu minsi iri imbere iyi Cyambombo ishobora kubaho nta defense ifite ya FDLR cyangwa M23 bitewe n'imirwano yo kugenda bakuranamwo ku masaha. Bwana Bizima, angira ngo reka tugushimire kuri update sha utugejejeho. Yego urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, tubonaho kubabwira yuko n'ubundi zone ya Minembwe ikeneye ubufasha kugira ngo ibi byose biveho nk'uko byatangajwe na bamwe mu bamaze kubona ko urugamba rwa zone ya Minembwe rukomeje kuba agaterera nzamba. Ngayo nguko rero update zo nagahoraho turahabaye kugira ngo tuze tubagezaho agezweho. Imana ikomeze yihanganisha bari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi n'abatameze neza muri rusange.